Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Japit Kmi. Yang jami ni penpau pejung susi kabajong kata kata yang dijilek jong kasaka nama lak dah kipel teli kisnam nilai am nilai sya te sakat no teli syuk kisnam bakasaka kadang kuat yang ni bengindang yai am bengindang yai sya nilai yai am itai jinsiu ibatang sya haja benai mentang lak dah kipel teli kisnam nilang perkat bakasaka kalau selesai lem kalau hard lem nak Andre nak kapor ni ai ap dia kata mana ru kan siapa perkat bakal selesai lem yang ni pada hadu kini kisi pementaro kasarkar kan pasien selesai bakal siapa perkat kan pasien perkat dia kicing syak jenjar joni punya syak jaskor dan nama kata siapa ban hakan ni kapor wah lakum kasarkar kalau ada bersih no bat perkat lem no iki nang syak skor apa unai upunai banata lem kumtang hiru ni namla syuk banyai ap banyai sya ngimpan se ban hap le dekikam pat hap ban not dekikam ban hap pa dekikam no kasarkaru kalau tip kam bahaya kita kijing jenjar jumi habangi lecet jah skor kat no ni syak tadam bat habangi lecet jah skor ni pang nyimpan se ni hab ban yo pang sa nyasro ni hab ban yo pang bayong kli ro nomar ke jing tadam jong kato kadeng te la atas ne ni la yai am hadu kini kisni ni la ya le ni ha sheki officer repair ba ni sutu bakasarkar tempat cendala hadu kini sini ni ai tengi kerpat ya kasarkar bani ai por ya kasarkar pala da kumno kadai pun perkat leno ya kino syak jaskor apa unai ubunai lem kumta nyimla syuk banyai ab nyimla syuk banyai syak nyimpan se ban hap le no dekikam ban hap no dekikam ban hap tanpa no dekikam kapor bat kakam kan sabatai dah kino kikam ki bani de bandai kesyong ha ni bagi de pendai ya kata dah kano kalat ni de dah kano kalat insyu apa kan nombor ada tampi ini insyu masih aja nalor nanta kiyo tang si pau bena khat ar bena yo kiyo tang si pau bena ya kasih sini nga si pampal mo ba ngala persami ban yarap yiti na do usnam arajar khatra ngala tho si tho ki memorandum mo te pila ban yuru kan ka de memorandum ko la tho si tho na ko ta ti marma buon ki bapli ru kinda yu te kan ka de kalas memorandum ko ban pen tho na ko ta jo ki hakan ka nyau tarik ubnai ba nyau usnam arajar atwa yang ni la tho ba te pila ban si ai media ro jinsan jongar kadon ke jinsan yoki ro kadon na sulong tang ko nong yarap yiti mo namar na sosen ai bapli ta ba ki sya la ben te nila ya lek mi lang ye office ko bas musi office kalong ko ni pi ki officer te ki ba pala ki officer ki ong tip sosen ai hakajuk menta si haja si benai manusyo ban trai mo kala long impossible ki ong nado ki balong he ki officer ki ong nila ai kata ka proposal che ka government kabas mausi ka last proposal baci ai se ka government kadai ban penkiu no na kasi hajar se ka lai hajar ya kataru la penpai biang mundur sa ka government ka penpai biang te kini ki officer ba pli ki ong nile amno mo ni langi bat ka kerdan ka bahe rungi de tang kita ki government serban ka rai ka bakhat do te philatip hi ka de ka government cabinet mo khamtam mo kini ki chief minister di khamtam hi te ka basosi kalong kan pi na supwa ban ya tho pi hang ni ka sarkar india ka ai khandai 4% ka state ka ai 4% ka hadu manta ka sarkar india ka ai khandai spa na ka state kalong si spa hi te ka basosi manta ka dai ba kinir kidi kinong sepja jong kini ki school ki bakan thup ki ssa ba kiwe te ki ssa ro ka sarkar india ka ai khat sam hajar si benai
ekstra nriu hajar si benai ka pendap ke state government. Tekan EU baka state government mentakan ai ekstra yaki tang another tak tu ka dihajar mo. At least ba kin kam dap kin kam biang ke nabar ki bopli ki trai ni bal apek haki school mo ki hap syat ki hap odjur ki hap jiet kau ki hap penek ding ki hap sliu ding ki hap syat bakan nom kau ot ki hap syat bakan bang nalor nang ta hap pen khat hap ai dal adap hap klien sai gitu ki jing klien kumbah ndru kan ta te si sni ki bopli ki trai ta kalong ka basausan ai bah tanak tagadaw na kapor sa kapor hi kabas ngosi ba wat hadu bar UCM ru ngala adap ya karanta UCM ru yes I understand that problem to kapor mo bang ya karan na kamta kinong hikay to yes I understand that problem dan rai hadu mentapat ka ba bang gidang suan sa office mo ngila license house sa office rangkat bat ki kabas ngosi hadu menta till date kampat dan kano ka final decision from the government Tenak tagadaw maong yakiru mo la kalong siglong kunet pihap ban yami surok la yami surok te kumangi rumban sie ban ya kersan lang yaki mo ban yarap ban island kata ka jingkran na kabanta jomki kata ka jingas like na kabanta jomki mo kumatsong no kala long voice for the voiceless mo tanga chukwa ban penpau hang ni happy ken mo baka sarkar kam day ban kolekte ya kami ka fundamental right article 21 of the Constitution of India kata the right to live, right to livelihood. Pi kini kala long no habaong right to live kam simut ka ban fiim kon kimrat. Habaong right to live, right to livelihood kata kamut kiro kidon kam ken ban yo kata ka basic necessities in life ta. Kat kum ka article 21 of the Constitution of India. Kani kadi ka bakong santam ta bakinog sansar kidi ban tek ta. Nangta naka directive principles of state policy mo article 39 clause A mo clause A kadai ka policy jong ka state government ban pet kamtam for the poor and the needy kata kadai ka main baka directive principle of state policy article 39 clause A kaba phai kinong sinsar bakin pet kamtam bakin perkat kamtam yaki baduk bat yaki ni kiba down to rodan kan si hajar tingkat ngin kitang kau sampau kilo si benai rom padak ta niok na ipika kau ba si hajar tingkat ma tang sampau kilo rom padak tingin la unon mar bangin hapan se banwan sakmat namar bang man kapor ngila ali kut silikut te sakat nusyuk ken ngindang ay ap namar mentapit men hau benai hau ni benai jun midang silek men apply tarik hang turu nakaliang jong ki officer ki badai ban pek ya ka meeting ngil ki ong ila ada pak ila ada propose ya ka government hari ka sa haka kabinet bakan approve ya kata ti hadin tu hau ni bana Julai ngala ngila ayalet biang sauter jong Julai kunta si kunta aku prater jong Julai te menta hau ni aga seru jong hau sauter ngila ayalet biang kaju kata hi jubab te sakan lu gen ngindang ap sidang ap te ha nadu arajar kat kendai hakarali hamadang mati penlong daki nang kai ad hoc tangam bakla nilai dan nilai lai lang turu li ba ka jingarap jong ima kana sadap nila ai kami merendam ha chief minister kat kapor bat ha union minister Ramdas Akhalwali bawan ha tu kapor ha takarali tingila ai kami merendam benrai haduk mentaro kampat longkam kan tesakan nu kan perkat ngi habwan ki sinang ba per saka pacengai titai si hajar jingi o jungi tingin si takabai kali ngin se kabai bam jungi ha bangi lek ngiwan chan stai ban de kenduk ma ki officer ba per ki sor jong kitnat sarkar ki bade pe ya meeting ni te ha ngi sha west khasi hills ngila penlong yak strike si benai na du march adu april nak minta kan ka kam ka jingle mutlak ka sarkar ndrai adin ka tupat tingisange no namar bangi perkhat ba ladangin le kunta ka kata ya kina nama ka jingmut jok ni timbil ka thau nak minta kini kina ki baduk ma ba kin yo wan school pakin lat ka le belal si te ki baduna ka yo ka kot te ndrai namar ba nila lecture office badai jok ka meeting bil
nang tu ki ong bagi la ada propose lai hajar rei nakaliang sa sarkar pat kapan phai no ate ka ong bakalabun pala thana ki ong lai hajar rubun dapat hati iban mi sesurok banyak ki nang baka sarkar kan pang nambar kumbangi ibaro si kata dadangin sulai banyak kran tuan kanam sap kiran nar khamtam yang ikuk len kait nambar bangingi te kiba kikuk dama kidai kan kibabi nalor kata ngi nangi kibun kikan thai kikan ba ngi long kibom dan dor balai ai trai terlata kumne te nimbang sekan dan indai ki sibor makna ni hak pedi ta ka bor changi ni hak ki ban mi syakmat la kadai bangin yakhi pajba la ni da kalong da kan do kom ro ni hak ki ban sim yaki pa bang dai ba ro si kata mo ngin kwa ban yang mi surok ni kwa ban le swa de kikam ni kwa ban le ban yakran sikhu sya pati indrai ba haduk mentaru ka sarkar snap jar nimban se nomor bangin le da ka strike kata kami hab nomor kata ikna nomor kecing le jungi ka dei ka sarkar komdei ban kena sbul de nimban se la ka sarkar ka snap si snap mutlak haduk ka bakut jong uniu benai ka po jong uniu benai ni hak kiban sim da kan mentah la da kalong bagi mi sia surok ngin sia surok ro ni hak kiban le nomor kecing le jo ka sarkar kala long palak siapa